Ake Fuluni Model Hospital lo. Labangso Fuluni Model Hospital National Health Missions. Labangso Model Hospital lo. Tange lo building ke. Sitame labangso entrance gate hedi. Agate he piganjo. 25/9 feet back do kokji yo. Anagate he agate. Labangso gate along. Parnisi inut karbi pimar. Lang liu super nadak kisuna celang hut labang so gate kuson pen done labang so gate ke kreba joini labang so sa bimar phan arep amo arep tak don tap cinglok lablo amo bung amo arep tak arep pita cinglok pedlo non mage tong se lang li phandi fu medical college pono ada pang un AC non Guwahati pon bomlo na se due to the negligence of jo non ta kera kan pin lo ndake la sorry thelong bunang sorry si gerak la anak kemara hormon cin hada cebeng pet sila naik lulu malamang la hormon kemara suk li fitting la contractor dong lo chok chege lalu usup hanle kru so de usup bang thilot ko pai me pix no mang reng erlang no mang stame ara pia wepin lo la le yo koloni non ini tum ke dovang ke dak kusu berong ameka harsing hajarong lo harsing inti harsing lekte ake harsing lekte lang le chor sangpi rupali teron pi lang le pu ke mana titini ala marjuji phan bori na alang le ge labang song china get kebab head joini non bang ke la alang li ke RV labang so RV aning arep tak amoy la so arep tak pen chenglong le la hayang ton pen stame fracture lab lo mate chinglok lab lo son si doctor tum nang pingkhat lo lang li phan tong se ko difurong su pi pon lo difurong su pi pon lo stame hadak bang un e nang li tum un polote Guwahati rong su pian si pon nang ji atema internal alam lo ada bangke buat di fu medical college ledu pustame asona mung chok plang ple ada ke non hasi kang pulang masih ada ke facilities bang dugui lasi Guwahatian ponji pulang Guwahati talang itu oksigen ban si ponang lo si nogongan si pali uncol ke nogongan pali long do ada doktor tu na thanu na teng pulute labangso arapi doan avian si join nangji pulte arlu arapi join nangji pulte operation nangji surgery nangji polam lo surgery nangji pulte lag tangka lo ke alang litum ke kibu parlam ali hemrit sok sang phelang li ke du pulte kali ilitum son attack ke ilitum kadu ida cicing lo kar biarat ke kwalno ne ki sunge boy ilitum ke cicini reb lo na si lo nalang litum lana tangka lag tangka ke nangka bidera joini patient phan chewan si non hem si la puson si ajonar lo ta ke bilong lo ke uparlam li barsubar pi ke dam ta siksak pi long ke lana ni bang dai nut tudunang wer lo ajonar lo ta si la puson na kisung ke non si alang litum ke tada duilan puinita me haita pen somarda bikraila la si haimari pi bang yong si la puson pulo de hem ta non bang ke ani bang kache song sung pigano nasi ke chok chi ke ilitung gadu da chini lo labang so guat dak medical Fuluni medical hospital along labang so gate ajoini lo nasi ni tumpu dam bang ke lalo karbing long life plans tami alang litum hospital authority tum labang so patient aphan alang litum combination ba compensation ke cherap dun bek nang je polo litum medical EM pasane tum tuning rilo tum karbing long Thomas Council medical EM alang li pasame tuning rilo athema nang litum ap hospital premise long si labang so incident ke du kolo labang so incident mang ke labang so gate la ana gate hepu lapu rapoy pa ai pensi pu arbak hampen ke lapuson bibida nang je polo juga damtang dah hala four lane dah lapuson lo school adung si kalwar bang unloading tekang lo manang ke tara lang so LP school labang so aklim so hadar lom giju mat labang so kalwar kong long bok
lapen kecok ci mangga la ta forlen atum lo mati saya compensation dalang tum pi pinang kong lo so nak taksi lana get hepo ke hala dak ki binaya ron tabe jong si get so pulo te la ke to thangla belo ta ana get hepo lage ingna ramana bap hejil ana get ke thege la si ngun ke munit chot galang li phala bang so get ke bap long join si non pu left side to ke rapi la mo rapi pencheng lo kana arep ta kana ching lo lam la si tong tong ke meji banga philam lo non mai ke su chelana je phandalang litum tangka ma hawe lo chai nong chilong long li phelang da penangan che jolo la si council ben jong si alang li phan compensation pp bote lage lage ilitum right do ke long nang je right do kalite lage alang litum court long sedame la bang so case piveng nang kokko atema la se negligence lo lage isi negligence lo isi officer long officer get jong si la puson rak oi pa ai pen jong si suma ki ju hu jong si to pa juno kertang piju pijak le bo pote komalo responsible en po la si ke chok chit lagi litum thek lo pot ni tum carving long life pa sabek pudai mangala lo na tum un an ke compensation ke piji phasen bori pona si ini phan lam the sia juna lam ning ji un ji ne un sap ko son non sab do mi mu chol mani ci thege ko son la lam ni ci sa so da lang di la so ka ching koi ko son che thek dum nong le le nyam agate he pigan ma he pidik kra ni jet la to far pi pen ki sui so viet he just put on the kan tu no put dan at on di chite war ho senang kre dum sa so get he ni ki par tong ke der na ma teng thek ma sen ki nang ko dum lo na ko dum ni an som ta wi lo ni na kira teh lalu na sorry pi phansi da ming ne na to ni bong ikeni ana ni ka support hai ni di wari jalo jum chan ikeni agar jan gitu nanti ni ga lo na mo batte ni ta aja thik ke deta nangri nangra nang dun poho la so ke dun lo hen aja hen dang po kare ni bong tu hen lang lo sedok setelah ke ni ba ke do siler lo ya tetap kan mati nanti tempo bang po mini ko chang hong dam da terus kecil ira na po non an pi ne chun aprang pen chilang dam de non sabu mu chon la pi ri ching thang ne lo la son sinang bang don het na plastic si kecilangan nanti la patun na kelang don to puta celang mom jujur tuh nah lo nama nali lasut dun ma ni le ci podan ke medical kole sa bang ana sa nali lasut ke hem sido ni le hen inglong sido ka inglong sido la soi bayi la no chari la ni sa la sam thong ma si ni kwan si ku ni tong kusonon tenali tum la doktor tum na da medical la puluni medical authority tum na li chinki dam no masul tum chinki dam tu la masih ajak ta kera ta na ki thek sen thagdon di kam so se na thagdon di thang na ta ni tu ke na gara ni arona bi kus so se na pu dong dong la kan ka polisa ta abisar la kan no ke lo si yo reklam si yo kan ta ni nam man ke khoro sa bi ni han se wan ni kan
masih cuning ritam kami ini tangkas sekali sih tadi masih ini tuh asam iya Tumiram Ronghang setame ma ini tuh telemedicine Ritesh Enghi EM setame kadang kami donrak jadi projekti ini seri sistem nangrap sih cuning rilo sah di dan hangatnya ada dalam ini cepat ini mati lo deh nang di jong sini untuk pulut ya nang lihat sokean sosial lo kalau lo nentum same mekri buring alamu lo tima kicok cek teglong lo masih ini tunda cekau nih lo sidang nang kok lo tipi bangke hospital lo lo puson alam ki poroke department pen compensation alam ke alang litum dak 30% sami nang cingmai pidu nang ipolo sami alang litum ki dugda ke boide rara tum fan ke la puson elang prot nang nede ji polo ko onan ke alang litum sami bor i pidu nang ji polo local MLA do Dorsing Ronghang MLA do EM da dolo killing saho EM da dolo polo te ilitum ke vote ke kumahan lo ke job ke tang de dalang tum fan se ilitum alenge the ilitum chotroy dolo pulau dalang itu mah rong arat tuhan gitu lah tuhan kan rutin hanya kontrak pilap une sitame nono son kisung hut ke rabdun nanji bang darai do nasi rai do join si bang tanang cehang dono penil tum jong si aleng the tuhan cotoy do nak aleng the paman nak pute non kisung ke boy hut bang rarap lasun mami akisung bang ke panu phak bang ke lagi chok chilo sini tum kami ngong live pesen chuni lo local MLA lo Dorsing Ronghang lapen la EM lo killing sahu Kambra killing penceng lo, lapen la medical in charge, EM penceng lo. Nal tum tong sekot, alang di tumpan compensation combination by kerap PG pasen itu kami ngong live pesami juning lipono. Ani rupali teron piepan kanghon kang jinsupen local MLA hawar kehat Dorsing Ronghang nariding dan Surikep lapen nomati constituency pen EM lo, sir Ritesh Enghi alang ni tasuri kiab lo, lapen dorde kopi putih nak cerah dun bomji pusi alang ni tum langcang nak cipi dun lo, sini tum carving long live pestame ani aphan anso se alang ni kisung der alang kiaphan anso se rana mahir jume lapen nil tum same carving long live pestame alang ni tum phan kisu de rabang ki phanan so se pameda frangji phan doctor benchi visit han la plan so se lang phan kilo ponji phan se ni tum same body dun lo pen tangas tame hak pidun lo lasi jongsi labang sobang ki phan jongsi kanghon gangji so pen mame sikai sibe semenang cerap dun ji pulute nang itu please pen mili phone pay 936518931 labang so number long nili phone pay long nang itu nang pidun tabe laba la nutin same poke nang pidun lo pote suri trok mangle pustame lang itu dawai daru chenam long po jinso meme alo senam tum please pen nang cerap dun